Selam dostlar, sizlerle birlikte Aybar Canede Ansar. Ben bugün sizlerge kelimik mekanizm жасауды öğretетін боламын. Önce bir olamaz. Bunu koyamız. Lavanın doğanı kütüğümüz. Sonraki namaz attık koyacağımız. Koymuşağımız. Sonraki şu anda deniz lavanı çoğaltığa болады. Егер де ақпарат пайда болса, тіркеліп лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Айбар және де Аңсар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.